Butangan lang arod. Tapno daigatan ko iti usarag iti baro at trabaho. Ay, nawaw. No, kasta. Adnan trabaho. Kawag. Isungay kan na ko niti kwarta. Tapno mang rugi ak mutan iti trabaho. Ay, nawaw. Kamaudyanan na. Matulungan nak matlaangan lakay. Gumatangak to iti naimas ama si dabakay. Ay, katuan na lakay. Oh, manungarot ti ka sa pulam. Kumanayan ti isang haribaw. Sige, ikan ka iti sang aribo. Ay, sus. Ngam siguraduam nga adda pagtungpalan na alakay. Wing! Dalag mo na ya bakay. Ay, nawaw. Anyang dagit-agin at gatang mo, ador lakay. Flashlight kan ado a baterya. Ano ngay dagita? Kasapulak ti flashlight ken ado a baterya. Nga may night shift ti trabaho bakit? Night shift? Uy! Rabi iti panagtrabaho. Iso a night shift. Kastaya. Uy! Anyang ay data at trabaho. Basta night shift nga rod. Amangan mo Ay to. di ka nagpanunot iti dakas bakit? Tinapatag kat makatulong akan ka. Alas 10 iti rabi bakit? Agrobwata kaon. Tapno jak maladaw iti trabaho. Unay mat ngamin data at trabaho. Masapol ay arabi eh. Wala. Saan ka di nga imbagakan ka arabi iti jutek? Unangam delikado mat. Kasano laangan no adda ti masalaw mo di tadalan. Kat pagtripanda ka. Kasano no awan ti makakita kan ka. Ay, nawaw. Kabailak ti bagik bakit? Sama isa. Adda mo kay nalak nga armas ka no bilang laeng. Ala, makaamo ka man laangan ador. Isaram ti daw. Agrobwata kaon. Awan ka di tinalipatam. Awanan. Inalak mo't amin nagiti ka sa pulak iti trabaho. Ala, agan-anad ka nga raw. Sa dinaw, ti papanan ti asawa, Pilar, anak ka. Ay nawaw, da kayo magayam nanang. Kunak no nakaturog kayo mutal. Kasanaw, kat nakapigpig sabot ti sa uyo iti asawa. Ay nananang, pasensya kayon. Nadisturbo kayo pa'y din. Okay lang kanya, Pilar, anak ko. Kat, sa dinungay ka na, ti papanan ti asawam. Rabi ngamrimwar pa'y laang. Night shift ka nung amin ti duty na nanang. Night shift? Nay, anya ti trabaho na aya, Pilar, anak ko. Day tatijak amo nanang. Naa, di mo ibaga, di mo sinaludsod ti asawam. Sinaludsod ko. Ngam di namot sinumbatan, nanang. Ay, kasano nga raw no adamot ang di illegal nga aramidin na. Amangan mo't no nag-apply amatyo dancer ijay ile. Ni nanang mo't, saan ang maaramid ti asawa ti pampanunutin nyo? Kamudyanan na. Nakadano nakmutlangan dito garden dagiti tattao dito kabangi pang barangay. Adayo. Agam sa nabalay. Ta sigurado asulit met ti bannog kaw. Ay nawaw. Uy. Agda pa imbati da ka barbaro nga esprira. Sigurado anangina da ito na may lakaw. Matay ta. Naisa ako ka na. Da ito'y pailang ti alak kita. Sigurado adakkel ton ti maalak a kwarta. No mailakok da ito'y. Itay pa'y adi ka matagtag are, Pilar, anak ko. Adda ka di parikot mo. Agsapan nanang. Ngam saan mo tin anagawid ni Ador? Ama nga, no nag-overtime iti trabaho na. Nga ta? Huwag siguro Alas 10 arimwar iti rabi No 12 hours ti duty na. Saan pa'y siguro dismiss? Sa bagay, nasapa pa'y matkit di nanang. Imbes asay-sayangam ti oras mo. Agsagana kakit day, tamapan kamutin iti ayan ni Kunching. Isupay ti malpas mo at trabaho. Agawid to kadilat taday tanga ador, Pilar, anak ko.
terarami din dito garden kau kerdig-digat parok. Ay, tata. Ay, sapa da sprayer gawit mo. Kain kasla na bambanong ka. Madlaw nga dayo tinagapwa ang baraw. Ay, tata. Ungaraw. Ay, amangan no kaya tiyo agatangan ti sprayer ka. Ah, no kasta. Ilaklakom dahi ta nga sprayer baraw. Tata. Kuha nga main. Kasapulak namin kat ti kwarta. Mayat da ito yung sprayer. Nangyin na ti kasto iji ilay. Hanggang, uray lakok iti 3,000? Pal, ay naglakam itong barok. Apay, saan ka alugi dita? Lugi ang okay lang. Ta kasapulak ngamin ti kwarta. Ay nawaw! Ala na tata. Gatangan nyo kumantap no makaawid ak matain. Ay, sigurado nga urayan na kung ti asawa. Matingawid mo a groceries, ador lakay. Sa dino ngay, tinangalaam ka dagitoy. Awan mo ti kwartam arimwar. Ay, sa dino kumapay ngay. Tangdan ko ang nagtrabaho No kasta, dakkel gayam ti tangdan mo lakay. Ay, sus, dakkel talaga abakay. Ay nawaw, nagsayatan ngay. Ay, mapanak to manan nintong rabi Saan mo't siguro nga illegal day ta trabaho, lakay? Amin ano ka di nga ibagakkan ka. Asaan nga illegal teraramidag? Apayawan pa nagtalag mo kanya. Sana kasta, kaya't kulaang ti makasigurado. Nay, apa kasta di lang ayo, tatang? Ay, dakkel ti parikot kaw anak kaw. Anyat na pasamak aya. Nakasaritak ni pare Pepe itay. Mapukpukaw magkano ta sprayer a binulod na kanyak. Ay nawaw, kadno kagat-gatang yula ang dayjay. Ay, day tangarog kahit. Amangan met no, nalipatan na lang tinangay kabilan na tatang. Wenno, naipabulod na. Ay, awang kanumay. Indulin na kano iti basit akalapaw iti talaw ni di kalman. Ang ami di nagsubli ti agsapa. Awang kanumatain. Anya? Nay, an-anwam day tapuro a kurtina, tatang. Manya kumapay ngay. Usarak ata maturugak iti kalapaw ko intun rabay. Nay, adda ka di manan ti dakas anapasamak, tatang? Ay, agray raman dagitag tatakawan. Ang mga nusyak ti next target da. Ay na, nasaysaya at sano ipakaamuyulangan ka ni Kapitan, tatang. Ang mga nuday tapay ti pakaisabmakan nyo. Ay, hamangan no saan to manan na maaksyonan na dagaws. Siyaklangan ti mga ramid iti pamuspusa na nakaw. Ada na panunot ko nga ramidan no bilang. Tas siyak ti next target da dyan agtatakaw. Unay day ta nakatawa yu, tatang? Kita lang. No saan nga agnakam da dyan agtatakaw dyan ramidan. Agrubat ka din, ador lakay. Ay, uwan ba kay? Kini, last G-time. Mumat night shift ti jutet. Mabiit laan man, ador. Addala kayat ko sa ludsudan kan ka. Anya day ta? An-anom dagiti sako, ang nakitak itibag mo. Ay, nakita na kayang dagiti sa ako ngayon sa ganak. Ay naman. Ay, sana mabalin na maman na. No niya ti ikarga ka dagiti sakaw. Apay adi ka makasungbat si ka, ador. Ay, siya di mo bakit? Impalan ni boss dagiti sakaw. Kasapulan na ngamin. Iso siya akong timang idunay. Di nakululbudan si ka, ador. Ay, saan? Di ka maululbudan kay? Sigurado lang. Addala maamak akalukan nga aramidam. Talagang agsungbat ka kanya. Alas 12 ni Terabay. Ang limit imay tagtatakaw. Wano nagdi off. Ada naka-flashlight ngagturong iti ayang kaw. Ay hamangan mo suday tanti agtatakaw. Sa mga umay ni pare Pepe dito'y garden iti kastoy nga oras. Usara kunti puraw a kortina. Sakto magna
Di kaslakton white liday. Ay nawaw, kunakon kahit. Mabalinan ang maapit ti bunga dagiti nateng amula dagiti tattao dito kabangibang nga barangay. Tinasayat, irwar konti sa ako tarugya konti. Anya di sila mabas. Nakapuromay. Ang mga no, imahinasyon ko lang dayay. Ituloy ko ti Ramidang. Ay sus, limabas man natin nakapuraw. Ay, ang mga no talaga white lady day ta. Ay, tumaraya ko na. Ay. Bakit? Adakaon, lukatab diri daw, pakasing. Umayan, makauray ka kadipag si Kador. Apay, kas na kinangam anagawid. Sapay, awan ti Paris ti chinilas mo. Kasla na idaramudom ka tay. Kita aman day talaga. Malas. Malas na talaga. Ano ka aya? Sapay awanan ti bag mo. Ay, kuha ngamin, bakit? Anya akwa. Sana mabali na maman ni Pilar, no? Anya ti po ba ng pasamak? Ay, mga no, isuwit ti mangitulod kanyak iji barangay hula. O, anya, apay adi ka sumungbat, Ador. Kwa, Jay, kwa, nakatsambak iti huldabar. Anya, ay sus, naimbagtasan da ka di ng ran. Nasken nga ag-report tayo iji barangay hall lakay. Ha? Ay, saan ay? Saan ay nakasapulan? Bakit? Ang yaman tayo kit diti, Diyos ha. Didak din ang randag iji huldabar. Nay, anya dagita awit yu tatang? Bagmat kan tsinelas. Kukwa ti lukong agtatakaw dagiti anak kaw. Anya? Pudnaw ti bagbagak. No kasta, nakita yun asino tagtatakaw tatang? Jakamaw tinagan na. Kabisadok ti rupa na anak kaw. Ay nawaw, kat itad yung arudan dagita abag kan tsinelas ije barangay hall. Ta ipost da iti Facebook page ti barangay tayo. Iti kastakot maamuan no asino day tangag tatakaw tatang. Ay, word. Mga anak pa isa pa mapanak. Ano usam nga ilabati kortina anak ko ah? Quietly di mo ilagayam ti kabutang day siya nagtatakaw. Sa dino tinapanan ti loko nga asawak nanang. Adda iti sirok ti mangga anak kaw. Agin ina na, tanasakit ka no ti bagbagina. Mangibaba inday tang Ador. Ay nawaw, anyat na pasama kaya Pilar anak ka. Oh, nanang, kitain nyo ti bagkan tsinelas an naipost iti Facebook page ti kabangibang a barangay. Saan ka di ako kwa ni Ador dagitoy? Ay wun ngagpaiso. Eso, matlagayam nga awan ti Paris ti chinilas ni Ador. Basain nyo ti kapsyon na nanang. Ay, jak mat mabasa anak kaw. Jak makita. Sapsapulen dan no asino ti agtatakaw nga akin ko kwa kadagitoy nanang. Agtatakaw? Wen, adda ka no ngamin agtatakaw iti gabyon, sprayer, ken nateng amula dagiti taga kabangibang a barangay. No kasta. Panagtakaw gayam ti kuna ni Ador a night shift at trabaho na. Talaga amang ibabain ka, Ador. Di na kumamutan nung tan bakit. Amumot na maditirik na. Nasakit ti bagbagi, kanya pa'y makapagnana sayat. Gapo ka dagiti holdapar, anasalaw ko. Iti dalan, iti rabi. Ay nawaw, kaagulbod ka pa ilang amin. Mingmingan man anaimbag dagito aladawan, Ador. Kukon dagita, saan ka di? Ha? Night shift duty gaya man. Nene, kamalit ti pampanunutan bakit? Di kan aglibak pa'y si ka, Ador. Itamot lang. Tumakder ka dita, tasyak mismo ti mangitulod kan ka iti barangay hall. Sana bakit? Diyak kaya ti may balod. Tumakder ka dita, no di mo kayat ani kapitan mismo ti mangsokon kan ka. Ta iso ti mangitulod kan ka iti kabangibang a barangay.
Kuha, saan ko mat ako ko dagita kay? Anya, saan mo ako kwa? Kit naglawag mo't ati paris ti chinilas mo aginatang mo ti agday ti ladawan. Tumakder ka dita, tasangwam ti bunga ti dakes nga ramid mo. Ay, wow! Pilyam ti agaramid iti nasayaat. Iti kasta, kat di ka maisagma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.